Dobrodošli na moj kanal. Ćao ljudi, da ste ljudi. Evo mi malo igramo Counter. Evo obični peder. Bože koji sam noob. Uglavnom htjela sam u ovoj epizodi da vam kažem da ću napraviti serijal Call of Duty-a. I snimat ću svaki ovaj Modern Warfare Call of Duty, svaki koji imam. Osim one dvojke stare. I on i ja umro smo. Pa tako da malo kalaš nosim. Kalaš nosim kite kosim. Ne, kalaš nosim život kosim. Pa! Jebite. Pa nestao municiju, evo mu što vadim pištolj. I to, vidi to. Da je nastao onaj derpe. Se namestio lik da gubijem. Planiram i da počnem League of Legends da snimam, ali to teško. Kalaš nosim. Čedo Barnaba. Jebite se pederi. Nisam ti vidio, pička ti materin. Ja mislio da je naš. Izvinite zbog onog klipa GTA 4. Nešto se sjebalo. A sad ne žao onako da ga skinem s YouTube-a. Jebi. Nosim kalaš i ubijem. Dobro, pa nekad mene oni ubiju.
jebi. Kucaj, majku ti jebem. Snimam, mama, snimam. Izvinite, moja mama malo ovdje nešto. Jebi se meni. A nemoj moje. Profi za kantera. Ali nisam baš i toliki drug, imam neki drugara koji kad vide teroristu ne znaju da pucaju, usiru se odmah. Što mi nervira ovaj peder što tu stoji i idem sad da ga ustrelim odmah. Ajde, to bi bilo to za današnju epizodu. Samo još nekako ustrelim i završavam ovu epizodu. Jebi. Ajde, čao.